أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده روضة أخلاقه ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಕು ಮಿಯದ್ವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಬದ್ದಲು ಕೊಲ್ಲಿ ತಿಬೇಫೊಳುನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಹಕೋಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಹಮ ತಕುರಾರಕೊ ಕುರಮುಂದ ಕೊಮ್ಮೆ ವೆಸ್ ಕಮೆಗ್ಗೆ ವಾಹಕತ ದೀನುಗ ಎಕಂ ಕುರುಮಂ ಒಯ್ಗೊಯ್ ಬಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲೆ ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಅದೆ ಎಗೊತುಂ ಮಿಯದು ಮಿಯತಿ ಖೇವುಂ ಬುಯಿಮುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಮತ್ತ ಬಾಟ್ಟಂ ವಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಅದೆ ಕೇವಂ ಬೊಯ್ಮಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮಂಗೆ ಅಮತ್ತ ಬಹಟ್ಟಂ ವಿಗೋ ಕಿತ್ಮ್ಯಾಣ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಉಮ್ಮತವನಿ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆವ್ವಾ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವ್ವಾ ಅದೆ ಎಗೊತುಂ ಕೇವಮುಗೆ ಕೇವಮ ಬೊಯ್ಮುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮಂಗೆ ಎಂಗೊಳಂಜೆ ಅದಬ್ತಕ ಬಲಾರ್ ಎಂಬ ಫುರ್ತಮ ಕಮಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾ ಮೆನ್ನನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳುಗೆ ಬರಕಾತುಂ ಫೆಶುಂ ಕಾಂ ಫೆರುಮುಗೆ ಕುರಿಂ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ಕಿಯುಂ ಐ ವರವ್ವೆಸ್ ಮುಹಿಮು ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ವೆಗೆಂದನಿ ಉಮರ್ ಬುನ್ ಅಬಿ ಸಲಮಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳ ಫಮೆನ್ನನಿ ತಿಮನ್ನ ಕುಡ ಕುಜ್ಜೆಕ್ಕಮುಗ ವೀಮೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಅರಿಹುಗ ಎಹಿಂದು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ತಿಮನ್ನ ಕಾ ತಟ್ಟಂ ಎಲ್ಲಗೆಂ ಕಾಂವೆಗೆಂ ಉಳುನು ಹಿಂದುಗ ತಿಮನ್ನ ಎದ್ದೆನ್ನವಿಯೆ ಯಾ ಗುಲಾಮ್ ಸಮ್ಮಿಲ್ಲಾ ಎ ಕೊಯಫುಳಾಯೆ ಕೆವುಮ ಕುರಿಂ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ಕಿಯಾರೆ ಕಾಂ ಫೆರುಮುಗೆ ಕುರಿಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳು ಫಟಾಶ ವಕುಲ್ ಬಿಯಮೀನಿಕ ಅದಿ ಕಣಾತುಂ ಕಾಶ ವಕುಲ್ ಮಿಮ್ಮ ಯಲೀಕ ಅದಿ ತಿಬಾಯ ಗಾತುಂ ಕಾಶ ಅದೆ ಕೊಮೆಕಸ್ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಯೂಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಗೊತಕಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅದೆ ಎ ನಸ್ಸು ವಾರಿದೆಗೆಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ಫದ್ಯಾಂಗ್ ಎವರ ಎ ಕುರುಕೊ ಕ್ಯೂಂ ಕಮುಗ ಎಲ್ಮೆರಿಂ ಎ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬ್ಬಾ ಫಾಮಿವನಿ ಅದೆ ಕೊಮೆಕಸ್ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ವೀತೀವೆ ಹಂದಾಣ್ಣೆ ತಿಹಿಂಗಾದಾಣ ಏಮ ಕಾಂ ವೆರುಮು ಕುರಿಂ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ಕಿಯಂ ಹಂದಾಣ ನೆತುನಿ ದೆನ್ ಕೀನೆತ್ತೋ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಹದಾಣ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರವ್ವಾ ಮೆನನಿ ಅಬೂ ದಾವೂದ್ಗೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆನನಿ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾಗೆ ಕಿಬೆನ್ ರಿವಾವೆಗೆ ಬಾ ಬಸ್ ಒಳ ಇದಾ ಅಕಲ ಅಹದುಕುಂ ಫಲ್ಯದ್ಕುರ್ ಇಸ್ಮಲ್ಲಾಹ್ ತಿಬಾಮಿ ಹುಂ ಎಚ್ಚೆ ಕಾ ಹದಾಕಂ ಗವಾಣ ತಿಬಾಮಿ tere ಮೀಹಕು ಕಾಕಮುಗ ವಾಣಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮತಿಂ ಹಂದಮ ಕುರಾಶ್ ಮಾನಕಿ ಕೆಂ ಕುರಿಂ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ಕಿಯಾಶ್ فإن نسي أن يذكر اسم الله إنا الله سبحانه وتعالى اسمه فلو ذكر قرآن هندان نتوني إيه كان فرونغا في أوله كان فرايروغا هندان نتوني فليقل بسم الله أوله وآخره هم وجي أنا بناشة إيه كان فروما فهو إيه هندان في بسم النكياك هندان في هم حساب أوها بسم الله أوله وآخره إيه فدان كياش ಅದೆ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಕಾಂ ಫೆರುಮುಗೆ ಕುರಿಂ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ಕಿಯುಮಕಿ ಐ ಮಿದೆನ್ನೈ ಫದಾಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂ ಅದಾ ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಅದಬ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಹಿಮೆನಿಗೆಂದ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಂ ಅದಬೆ ಅದೆ ಮಿ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ಕಿಯುಮಕಿ ಐ ವಾಜಿಬೆತ್ತೋ ಸುನ್ನತೆತ್ತೋ ಅದೆ ಇಲ್ಮೆರಿಂಗೆ ಮೆದುಗ ಖಿಲಾಫ್ ತಂಗೆ ಬಹುರಿ ಬೈನ್ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬ್ಬಾಫಾ ಮೆನ್ನನಿ ಸುನ್ನತೆ ಅನೆ ಬೈನ್ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಮಿದಾಳ ಫೆಮೆನ್ನನಿ ವಾಜಿಬೆ ಕಮುಗ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಅಳವನ್ ಮೆಂ ಹಂದಾ ನತ್ತಾನುಲ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ವೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಕಮೆಂ ಏಯ್ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ಕಿಯುಂ ಎಹೆ ನೂನ್ ಕಮುಗ ವಾ ನಮ ಅಳವನ್ ಮೆಂ ಕಾ ಎತಿಕೊಳೋ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ದೆವೆನಿ ಶೈತಾನ ಕಮುಗ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಗೆ ಮಿದನಿ ಅದೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಅರಿಹುಂ ಆಸ್ವಾ ಬಸ್ಫುತಕುಂ ಎಂಗಿಗೆಂ ಎಬದೆ ಮೆ ಕಣಾತುಂ ಮಿತಾನುಗ ಮೆನನಿ ಕಣಾತುಂ ಕೆವುಮಾ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ಕಿಯುಮಾ ತಿಮಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿಂ ಕೆವುಂ ಮಿ ಹದೀಸುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಇಂಗೆ ಮಿದನಿ ಹೇಮ ಕಣಾತುಂ ಕಾಂವಿ ಐ ಶೈತಾನ ಖಿಲಾಫುವಾ ಎ ವಾತುಂ ಕೆವುಮಕಿ ಐ ಶೈತಾನಾಗ ಅಮತಂ ಹುರಿಗೊ ಹೇಮ ವಾತುಂ ಕಾಣೆ ಶೈತಾನಾಯ್ ವಾತುಂ ಕಾ ಮೀಹಾ ಐ ಶೈತಾನಾಯ ಎವ್ವತ್ತರೊಗೆಂದ ಮಿಹೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಯಾನ್ ವೆಗೆ ಮೆನನಿ ಮೆ ಹಮೆಯ ಎಕ್ಕೋ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ನುಕಿಯಾ ಕಮುಗವಾಣಮ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ಕೆಂ ಬುಯ್ಮುಗ ಬಿಸ್ಮಿನ್ ನುಕಿಯಾ ಕಮುಗವಾಣಮ ಆದವೆ ಗೊತ್ತೆ ಕಂ ಕುರಾ ಕಮುಗವಾಣಮ ಎಫದ ಮೀಹೆಕಿ ಐ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಯ್ಮುಗ ಶೈತಾನಯ ಬ್ಯಾವೆರಿವಾ ಮೀಹೆಕ್ ಕಮುಗ ವೆಗೆಂ ಮಿದನಿ ಹೆಮ ಅಳವಣ ಮೆ ವರ ಬೊಡ ಎಕಮಾ ಮೆದುಗ ವಿಸ್ನಂ ಎಬ ಜಿಹೆ ವರ ಬೊಡ ಸಮಾರುವಾ ಜಿಹೆ ಕಮೆಂ ಐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवा में अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु बयान करवी हदीस में ला याकुलन्ना अहदु मिनकुम बिशिमाली तिबा में तेरें एक कुस मी वातो नुकाश
kaach nukash wala yashrabanna biha adi waatum boyeves nahadash fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu biha em shaytana e wafara waatum ka boy hadani engma ehinkama ekuga lobeti akhunna akhtun algon men warboda visna samalu wanje kame me ade me migota algon men bismen nukiya kamuga wa nama shaytana kaaytu kolo khanekam nabiya sallallahu alaihi wasallam ge basultakun algon menna engegen midan ha megota mi hadis basulun algon menne engegen midiyei wakul mimma yadika ade tibaya gaatun tashige gaatun keun ei ema ilmerin bayan korabba menneni khasako misalaka gina bayako ettattakun kafan jaafate immen ekko kafan egotan eka keumuga wakin khasako tegga timaya gaatuga huri faratun tima keun ei warabes muhimukam ei durugonna farin naga kamuga wanam ehemmi hunna ege sobun undaguta ve hinga dan ename mes ekani mihaku wakin tattegga ka kamuga wanama ilmerin buhuri bayan kofa durumves negi danakan e nabiya sallallahu alaihi wasallam ge amal followers egota fenifa buhuri kan ilmerin buhuri bayan korwa ade hame yakko ade me keum boymuga alwon men hama samaluwan jehne kame misalaka vette etikolo vette etikolo amedu misal sufura macchano tenumestaka vettuni ka etikolo vetti jiya alwon men kankoran jehne kina kunto islam deenuga algon menna bar wala di femenani e vette etikolo nagashe nagafa etikolo saaf koffa etikolo khalash nabiy sallallahu alaihi wasallama me irshad devwan ehnon kamuga wanama etikolo wasmi shaytana ayadeve etikolo kamuga vegendan ade Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ke kime riwayegin ba me hadis basulga menani inna ash-shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi shaytana eba hadiru ve shaytana komme takas alan men kura komme kamegges shaytana hadiru ebe hatta yahduruhu inda ta'amihi kaaytu kolo kaagadiga ves shaytana eba hadiru ve فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى إما كايت كول فيتجيا إيت كول نجا صاف كلاره ثم يأكلها دين يفهو إيت كول كالاره ولا يدعها للشيطان شيطان ندش أمي حديث ورا صاف كول غون من نجي جنبدني egotan e difika mugawanama duwette etikol alme illa lafka mugawanama shaytana ekkan dewen kama e meetikol nagafa e saaf ko keve ka mugawanama kamve nu keve ka mugawanama nu keve darjag o ekka mugawanama hisabun den etikol algon menna illa le vidan فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة لو تأخذنا وقت ميكوت ميكان كورما بار ولي سبب ذن النبي صلى الله عليه وسلم تابعا ميكورا हमें को तो कहने मुनी में इंगिली तब वैस लोए साफ कुराशे फलियल्लाक असाबिअहु इंगिली तब लोए साफ कुराशे एक ही वे बारा क्या हुरी कों कहाँ इतकोलेगा कमें हार में करने एक कले वेट्टी के इल्लाले तो कोल कमुके इसमें दाना नूनी या इंगिली का कहने मुनी रो इंगिली का है कि फहुरी इतकोल इस बारा क्या हुरी इतकोल कमुके वेदान ए रंगाला इंगिली तब वैस लोए साफ कोल्लारे खा तारी वे साफ कुराशे ए इस्लाम दीनुगा algon menna bar alafo iggote ema algon me visnan jehne henna mes mihunga terega e kabo hedumuga e adabu eri gotta ikhtiyar qumuga hama midenne fadan visnan jehne kame ade hama egota mi hadisun algon menna bar eba libade ingilita ve saaf kurun ema ingilita saaf kurun sunna vegen wa gotaki ingilita dawmuge kurin nuata ingilita tisuwa kun etchakun saafu ko fohelumuge kurin ingilita kuga me hekifa wa etche tima saaf kollum me hadis aburi bar ala falgon menna me sunnak gotaki tima amillen tima ga ingilita saaf kollum amillen ekan nukurave kamuga wanama ehem mihaka digen wessakan saaf korma bar ala febe egen deh ek mana ki ko bato एक माने कि एहावेस बोटा बार वाला फयोती ए इंगिलिता साफ करा ए है कि फावा खातकती साफ एक ही वे बारा क्या होरी कोच कम कालगोन में नेंगे नतीवे जाबिर गिफानु के हदीसुं ए बार बलिबे ए इंगिलिता साफ करमा
إمام بخاري مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه كبان رواية بس ولا منني إذا أكل أحدكم تبع من قتل ميكو تشكافكم فلا يمسح يده أي أنه فيه معنى كتشوف هذا فيه صاف كون نهداشه حتى يلعقها إنجلت اللوي صاف كو في جوم الداند أو يلعقها إينا يكن نكرا كم غوانا نكرا كم غوانا مهم ميها مثال كام بميها وتفيري ميها ديجم بس إيتما إنجلي غواه إهور كايت صاف كلهم ورا ودقوان ده توهم ميها كهوال كور إيه معنى كي تما يكن كلاشه تما يكن كراش إيه بار ولا في منبر دينوغا يكن كرما بار ولا في منبر ألغن منا فنيجين مدني إهم بس فلق منني ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه هم يبار ده حديث بس فلق جابر كفانو كي بيانس منني تشوف هذا يتكون صاف كرمه كورين إنجلي تهوغ وركاي تيتا لو صاف كلاره فإنه لا يدري في أي طعامه البركة بركان هوري كوتشغا كمغنينجيتي أده هم ياكو مي تهري صاف كرمس مي بس هما මේ සුන්නතුගේ terén සාබිත වෙගෙන් වාකම මිදෙන්නේ හම එකල බරකයන් හුරි කෝච්චිගේ කමුගා මේ නේගේ තීවේ අනස්ගේ ෆානුගේ හදීස් බස් වලග මේ ආස් ෆමෙන්නනි එකලේ ෆානු මේ බයන් කරබහ මෙන්නි අමරනන් නබියු සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අන් නස්ලුතල් qas'a tahriyachi saaf kurman nabiyya sallallahu alaihi wasallam haramenna amur kuraviye al imam muslim ge bas riwayat ge menani abu hurairah ge riwayat ge menani wal yaslut ahadukum as-suhfa تبع من ترى ميه كأنك كاتري صاف كراش اما تهريتا تهري كاتري صاف كو كما بار علاف منني كم يكس مي كم مهن كورون بيان وجن مي اسف منني مدني فدان ادي بركان ليفيجن واني كوتشك كمغا الغون مننا نيجيتيوي هم ياكوغا لوبتي اخونا اختون كيموغا ادي الغون من تين انجلي بينن كورو اي سنة وگم واكم مثالك كادورن اچ كانيا الغون من ابدوس اي كادورو حفاكم گوانم مي تين انجلي بينن كوگم منگن ايما بانگ اچ تي كا كيومگس اورو مي روشي اچ تي كي كموگا وينم وس الغون من تين انجلين كيومكي رسول صلى الله عليه وسلم گه سنت ادمي فاس انجلي بينن كورو විදාන එනමස් අංගයන්ගේ සුවා කොළු කායිත කොළු ලොමුගා තිංගිගිලි බේණු කුරුමකි අංගය ලෙවේ මින්වර මදු කොර වෙනක අංගය මදුන් ලුමකි එයි රංගලන් හෆන් අලගොන් මෙන්න ලිබේ ෆුර්සතේ රංගලන් හෙෆුමකි එයි හජමු කුරුම වෙස් බාර අලාකම් එහෙම එයි සිහි ගොතුම් බෙලිකම ගා වෙනමස් අලගොන් මෙන්න ෆෑදා හුරිකම එක්කන් අලගොන් මෙන්න එගිගෙ මෙදනි كعب بن مالك رضي الله عنه كبان رواوگم وا حديث بس ولگ අලගොන් මෙන්න මිකම බාර ලිබිගෙ මෙදනි رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مي بس فلتكون اكلفان عمل فلتكون اكلفان كعب فان مي بدالوني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع رسول الله عليه وسلم فريق قلواني تنجلين ويلعق يده قبل أن يمسحها فريق قلو مفهو الدوي صاف قرم كورين يكلفان انجلي فلتهوغا هيك فاوا قاعد قلتا صاف كلبوي اد لويلا حدوي اكلفان ade ema alun men midenne feda nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata eggota e keumboin kuriye genda kamugawanama alugon men midenne feda mitin ingiri konten ingiyata boduwa ingiya shahadu ingiya medu ingiri mitin ingilin alugon men keumboin e sunna vegen wagote kanatun keun sunnate adi ege iturum wes mitin ingili beenu kurmaki e sunna vegen waka हम याको सुनन वेगेंवा कमे आदे कायचसा नुफुमे मे नेवा इच्चति लाहिंदुगा वेस तहिन बेरा नेवालो बैफारा मिसाल का फेंतट्टे बोलेफान अलगोन में हम इन नेवा का नूनिया का तहरी तेरे नेवाला मुम फेम बोयफान नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नता खिलाफ कमे आदे कलेफानो के सुन्नत गोते की सुन्नत वेगें मिवनी තිම් ෆහර මතින් ඒ බෝ එච්චබුයි මිසාලක බෝලනි බොයෆා නේවා බේරල්ලාෆ අනෙක්ක අනෙෆහර අනෙක්කා වෙස් එගොතා ඒ තිම් ෆහර මතින් එකන් එහෙන් කුරුන් ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ සුන්නත් අනස් ගෆානෝගේ හදීසුන් අලගොන් වෙන දලීල් කරබ්වා ෆමෙනනි ෆදන් අදෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එගොතා كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا
ekalefaana hema timfahar matinne ekalefaana me femfodo hippawa kamuga miennene komekas e tahriga tereya newa nulung ei waravves muhimukame hema tahri tereya newalung kaachesa fumun ei nabiyya sallallahu alayhi wasallama nahi korabba fa kame makruh kame kamuga ilmerin bayan korabba menani abu qatada radiyallahu anhu ge kime riwafa wa hadis basfula imam bukhari ya muslim riwa korami hadis basfula menani idha shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina ema teba mihun ecce bokamuga wanama e bo tattege teriya newanulashe ema tahri teriya newalum ei nabiyya sallallahu alayhi wasallama nahi korabba mana korabba fawa kame hama yaako labati akhunna ukhtun algon menge macca sunna wegen wa adabu veri wegen wa kame keuma fahuga Allah subhanahu wa ta'ala hamdu kurum Allah matin handuma kurum ema kaam ferumuge kurim ya Allah subhanahu wa ta'ala matin handuma kurum ya ila subhanahu wa ta'ala algon menna edebbi ni'ma em e ni'mata shukuru veri umuge gotun ila subhanahu wa ta'ala matin handuma kogge harmen me fashani hama yaako kan imma faves harmen Allah subhanahu wa ta'ala algon me ila subhanahu wa ta'ala matin handuma ko zikur me kuran ade anas ke faanu ke hama me hadis basfulu ke kale faanu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korba inna allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha Allah subhanahu wa ta'ala ruhiwodi gannave alaku ena ka etikolu kafa ila subhanahu wa ta'ala ya e shukuru veri hamdu ko fikamuga wanama ila ruhiwodi gannawa kame أو يشرب الشربة فيحمده عليها إما بويتش بويفة كموغا بچة شكر وري وجه الله حمدك وفكموغا وانما إله سبحانه وتعالى روحي ودغتون أميهك لبيجين داكمك كم يكس لبتي أخونا أختون على من كابو مفهوغا الله سبحانه وتعالى شكر وري ومرفس مهم كم الله سبحانه وتعالى هنغدو متين على من نعمتك الشكر وري وان الله سبحانه وتعالى حمد كوران أمي أمر كرباه من وقليل من عبادي الشكور تبان الله قالون قتني مدو بايك شكر وريباني هم لو بتأخون جنا ميهم قتري قبان قالون ما مسك كرام مي شكر وريبا جنا ميهم قتري هذا جناي بايك كم قبان قالون ما مسك كرام بي كم بكاس حمد كرام قطون قالون من كيدان ورا جنا عبارات تان بهوري رسول صلى الله عليه وسلم کے ارهم واردن اسا مثالك الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله الذي كفانا واروانا غير مكفي ولا مكفور الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا من غير حول مني ولا قوه الحمد لله الذي اطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة مفدا عبارات تنجبهوري إن مكودمينون الحمد لله الله سبحانه وتعالى دبي كمرتكا إله سبحانه وتعالى ألغون من حمد كورم أي وربس مهم كمه أدي هما يأكوغا لبتي أخونا أختون مي كا إمن إكوغا جماعي كو كيومكي وس سنة ويجن واكامه بركة لويجن داكامه hema geega ahlun ekko dema firin kudin ekuga keumaki ei waravves muhimmu kamek kamuga wegen dane ade rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korabba famenani kulu jami'an wala tafarraqu tabamihun emmen ekko kaboy hadash ema ei sunna wegen wa kame ade aili gulum badai wegen da kame ijtimai gotum wes algon menna baro ala fekkame hama yakuga kaayche tayyar korar galgon me baraboda visnanje war muhimukame khasako me ramadan mas algon me hede koram dairuga algon me visnanje rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korabba met jabir gafan vidalon ekelefan sallallahu alaihi wasallam hadis korabati timan ados sevi me ta'amul wahid yakfi al-ithnain ekegge kottu demihun nafudene wa ta'amul ithnain yakfi al-arba'a دميهم كتو هترميهم نفودين وطعام الأربعة يكفي الثمانية هترميهم كتو أميهم نفودين هذا كم يكس نبي صلى الله عليه وسلم بيان كربا متي إكاكو إينا رانغالو ماكي مي إكاكا فودين
කායිච්චසකි දෙමීහුන්න ෆුදේනෙච්චි එම එකක රංගල කාණ මිසාලක අලගොන මේ කන්න මින් කොරණි එකක එකෙක්ගේ කොත්තකි මියේ එමජේක මානකි ඒ කොත්තු දෙමීහුන්න ෆුදේන අලගොන මෙන්න ෆෙන්නාන එක කුඩු කුඩාම මිසාල බයිෆාර අලගොන මෙන් ගොස් මි තන්තන ඕඩර් දීගෙන් කායිච්චති ගෙන්නන මිසාලක බයිෆාර එගෙන්න කෙවුන් එකක වාවර ගෙන්න කෙවුන් ගින ෆහරන් හම ගිනේ ෆහුන්න එම ඒ අසු හගීගතුක දෙමීහක ෆුදේන බයිෆාර මිසාලක අහරමෙන් ලදුගනේ එකච්ච ගෙනස්ගෙන් දෙමීහුන් බෑකොල්ලාගෙන් කා මීහුන් දෙකිෆාන ගොතක මීහුන් කියාෆානච්චක ආද දහිමිය නෝ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු හදීස් කරවා මෙති එකෙක්ගේ කොත්තු දෙමීහුන් නෆුදේන එහෙම එකෙක්ගේ කොත්තු එකක ගිනවා කම වඤ්ඤ කික්කොරන්ත අලගොන මෙන් ඉස්රාෆ් කරන් එගොතන් එකන් කුරම් වි එකෙක්ගේ කොත්තු ගෙනස් දෙමීහුන් බහාලාගේ රීත කොත් දෙමීහුන් කාලීම යොති නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ ඒ සුන්නව සාරමෙන්න දිරුවේ ෆකලේෆාන් हम याकु गारमन कायच्चे काफा ए कायच्चे मेरु वजिया एकमोग मच्चा हमदु कुरुमुगे इतुरुम एकम शुकुर वेरी वांजे मीरिया मीर वाहक बुणुम वेस ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सुन्नतुगे तेरें हिमनेගෙන් දාකම එම ખાસકો අලගොන මෙන්ගේ ආයිලි ගොළුම් වෙස් බදහිවෙගෙන් දාකම අබිමිහානු ලාහිකු බොරකම් වල කක්කණි මම්මානු ලාහිකු බොරකම් වල කක්කණි කක්කාෆ කායිත කොළ දිනීමයි කායිත කොළගේ ඒ මීරු රහ උරජ්ජිය ඒ මීරු වාහක ඒ වාහක බොණුගේ උෆාවාණකම දෙක් ඒක කමුණුදා කමෙන් උරජ්ජිය ඒ වාහක නොබොණුම් වෙස්ස ඒ වරම් මොහිමුක මිසාලක ආබු කියුන් ඒ කායච්චසන් ආබු කියුමක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නහි කරවා ෆෙකම් මා ආබ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තාමන් qаттun දුවා හක්වස කලේෆාන කායච්චකන් ආබ විදාලෙන් දුවා හක්වස එකලේෆාන ෆරික්කුළුවා හින්නවා කමුගවානම එච්ච ෆරින්නුකුළුව දූ කොල්ලවයි එ මිසාලක හුරි එච්ච රහබලාලි රහබලීරුක මිසාලක තිමයි කමු නුදනි خلاص තිමයි බහට්ටානේ එයන් ආබු කියා එච්චති කියා හදාගෙන කන්නත එම එනම ඉස්ලාහ කොල්ලන් ජෙහ කමෙන් වෙන්නම රීති ගොතුග බුණුන් ඒ වරවස් මොහමකම එනම බයි ෆාර හින්ගමනු ජෙහ මේ කෝච්චෙන් හෙయ్య මේ ලා රහෙන් නැත ලොණු රහෙන් නුලේ අනෙක්කම මෙහෙන් ගොස් එක ශක්වාග උසූලකුන් එවාහක දක්කා හදානුවන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දුවහක් වස් කායච්චකන් ආබ විදාලනුවේ කාහිවා කමුගවාන ෆරික්කුළු මා ආබන් නබිය සල්ලල්ලාහු තාම ඉනිස්තහාහු අකල ව ඉල්ලා තරක කාහිවා කමුගවාන මෙකලේ ගවන ෆරික්කුළු කාහින් නුවනොත ය ලයික් නුවනි ඒ කාහින් නුවනි මිසාලක තිවා හින්හමනු ජෙහෙන් හිංහමනු ජෙහෙන්නේ බහට්ටානි එකදේ ෆානුස් කංකුර වියෆදන් කාහිවා කමවඤ්ඤ කාණි හිංහම ජෙහෙනි කාම්වි හිංහමනු ජෙහෙන්නේ බහට්ටා ෆදාන් වේ ආබු කියane කමන්නේ කායච්චසන් ආබු කියා හදාගන්නුවන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ සුන්නත ඛිලාෆ හම යාකු තිබාය කායිති කොළ දිම්මිහායන් හේව දුආ කුරුම් එවස් වරන් මුහිම කමේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එගොත දුආ කරවිකම අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු බස්රුක කිම රිවායගම් වා බස්රුක මෙන්නනි එකලේෆාන එගොත කායිති කොළ දෙවි මිහුන්න දුආ කරවේ අල්ලාහුම බාරික් ලහුම් ෆීමා රසක්තහුම් යා අල්ලාහ් ඉබ අල්ලාහ් එබා මිහුන්න දෙවිත කතිගා බරකා ලවන්දේ වග්ෆිර් ලහුම් අදේ මිහුන්න ෆාෆුස්වා දෙවන්දේ වර්හම්හුම් අදේ මිහුන්න රහම ලවන්දේ අදේ හැම එගොත මේ අදබ්තහුග තෙරෙන් හිමනිගෙන් දා වරම් මුහිම කමෙන් එයි දඅවත ලිබිජි කමුගවානම දඅවත කබූල් කරු එම දඅවත ගබූල් කරු ખાસක වලීමා ෆදකහලා ඉච්චග්ගා මේ දාන් ඔවෙජ්ජ කමුගවානම හාදිරුම කි වරම් මුහිම කමේ අදේ නුකේ කමුගා වියස්වස් එතන හාදිරුම කි මුහිම කමේ सुन्नर रोदे कमुगवाणम दावत दिम्मीहा उफावे हिंहम जहनी तिमा एक बैवेरिमुं कमुगवाणम तिमाए ए फुर्सतु एस बोय रोद दू कोल्ला ए दावतुग बैवेरिमुं एवेस हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद देवाहन इदा दुइया अहदुकुम फलियुजिब दावत दी फी इजाबत देश फ़इन कान साइमन फलियुसल्ली रोदे हुरकम गवाणम हे दुआ को देश व इन कान मुफ्तिरन फलियतअम अदे रोदनु कम गवाणम दामवि एमा මේ සුන්න රෝදෙක්කම ගවානම දූ කොල්ලා බෑවැරිවුම් වෙස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ හදීස් බස් ෆුල්තකුන් අලගොන මෙන්න බාරෝ ලිබිගෙන් එබදේ හැම එගොත අලගොන මෙන් කායිච්චේ මේ මිසාලක දීනුමුග වෙස් කණෑන් ඉස්කුරුන් ඒ වර වෙස් මුහිමු කමෙක් කමුගා වෙගෙන් දානේ
ade kewmuge mi adabtaka balafi kamuga wanama hama mi adabtahuge tereng himenigenda waram muhimmu kamen ei ka ecchetige matijaha bandu koffa behetton ade wakin khasa gotegga reganduga ka eccheti bahatta iruga ka eccheti misalaka riha eccheti ves algon men hunu quran eccheti hore ambejia eccheti bahatta funner bismin kiyafa eccheti matijahon eves adabtahuge tere himenigenda kame ade Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fuluge barakatu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabbah menen ghattul ina wa awku siqa fa inna fi sanati laylatan yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laysa alayhi ghita aw siqa'in laysa alayhi wika illa nazala fihi min dhalika alwaba haruga mi Allah subhanahu wa ta'ala hadratum wabata bawa devigin dana reganduga ema ecche mati huluwi fahuri echchaka vejjiya ege tereya fabage hinga dana enkama ekuga echeti bandung bavwashe nuniya ecche mati jahashe mati jahayeruga Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fuluge barakatun mati jehumaki waravves muhimu kame kamuga vegen dan komekas kudin lobati akhunna ukhtun algon men midenne fadang keum boymuga amal kurmaki rasul sallallahu alaihi wasallam algon men irshad de wafa wa kame algon men kan huriyecche shukur veri kame ku keumaki waram muhimu kame netiya algon men ekamuga bacche shakwana kuru ekalek fan sallallahu alaihi wasallam es ka अभी कबल गात वडागे हिंदुनुगा वडागे काच हुरतो सवाल कुरबा कम गवणे काच ने कम गवाणम विदाळवा कम गवणे तुम कले पाण दम्य दरो देश हुन्नवान एमा सुन्नर रोदे नियगतो मेंदुरा हमय एबा वे एकम को शर्त की ए फजर स्वादि वरिकम फाळ विसर रोदे गेले वेस्कम एना को गेने नवान ए वजिया हिसाब फरिगे e sunna rode kan enen hore vidan komekas jumla gotegga keum buimuga algon men amel koran jena magan wahakata ke hissa kolle un egitorun ade muhim ekkame majlise galgon men kam fashayaruga etanegga inna em umur duwasi miheka iskandinu makives ei rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatuga tere himanigen dakam enkama kuga mi adabta kay gota amel kurum ge tawfiq allah subhanahu wa taala algon men men adebun ade dua kurum algon wahakolon malan ade මේ සිල්සිලාගේ ආ ප්‍රෝග්‍රෑමකයක බද්දලුලුම්ගේ උම්මීදුගා වකි වෙලානි سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته